esa mo kwaba e de ba Adom Kasee so na wie Premtobre kan si mena so se de ba esam ne doso de se fata sa otene ya chine kufu ne de everywhere no na mesha chef ya no man sora me de abafie na ya hwede ekoso fie kejuara nkasa ne Kasee rubo de besha se de fi Arsenal fo akache sebe obi akona de no do post no that's it yeah obi akona de no do post no one man's poison is another man's. Na yankwa ni mu okopie mo wo senya breku a Christian Achu education center afidi yawie na eno na osie na nyankopon amia nsia mahwe ayi akese dano a fomu dwuri yi ayi takifo no dwuri ye kokan no school na sie wie te Chelsea Everton no Newcastle mo keka ba bia obobo pen bia mo kan mo ho bomu na o ma wie na kuma so ade opeso wo ye pa sidan e de ma school for wo senya breku enti kwa bia so ye timi awie ne kama bia no oh Neponi fuku pie mu ho ma me sound kakra me ntia de me ra ho. Father, in your own grace, in your own wisdom, you provided when all hope was lost for the completion of this project, for which reason we thank you. Father, we thank you in the name of Jesus. Now I agree. Are you posting on anywhere or anything? I'm sure we'll pick. Reho tell my church unse kwala time you know se na kopeso wi na nka abrin ko be commission neat na nka ne se ba sani din edaso Christian Achu Educational Center ba ke se kwan bia so na KG nursery for no ne omomo peja ka no de hwe no aboa ma community no ene ma atumi akoyi reho I see okay omo ba be chire mu ni ade classroom fan bo hokama air condition bo just say spec na kasa me da reho ibe gina so si sorry se bebre but me ra ho ntima me fancy na me nyam fama anoche waba why